National Deworming Day hi kum sang ni som paruk atangin kum tin manchin ni in kum khata voi ni February le August ate manchin ani a he huna hian no pangle teirol kum khat atanga kum som pakwa in karte hena athlonin Rulhut lo ei ti thinan ni amalte te ei lawa a hu hawa Rulhut lo ei hian Rulhut in kai chonzel tu ti toplan atangkaya no panlaya Rulhut lo ei chuan a upat nu po ina ei lo ti ai chuan an no ting zok ti zir chwa ani Rulhut bai wangin ti sen plak chamna taksatana chu chat lak chamna so ei tui lo na sole hlo thon na pumna luak chuak luak le ko chelo le arena tlanian te ani thei ani hetiang har sa na shang om thei te ven na atan National Deworming Day hi manchin ani a he hi no pangle tlei rol te fisia zok nan le an chan len na konga har sa na shang om thei te sutkian na atana malak na poimo tak ani Rulhut damdoi ba ka heng chin dan tha te hian Rulhut laka kanin veng the